Abataka abari kutura hine nyanja ya Lake Albert batwire bateganisibwe indwara hezirimo nka korera ahabo kugira ngo bibiyonjo byabo na bibi namna unaona ni haki inatakiwa UPDF askari yetu etirani libona Uganda Police pamoja na Uganda Police yetu okuija kurantu baina bataka babuka hano wana ati wanajiungana na bataka ya buka mtujuke miaka 44 kukumbuka miaka 44 kuruga president Yoweri Museveni toka president yetu bwidobo ya yetu aga Yoweri Museveni namna walikuwa anamuita Yoweri Museveni ali musigaze muto na alikuwa kama iko kijana sasa sisi hapa aina batayiba abina musanyu bona bali bato na wenzi yake ebigambe ebi bigambirwe RDC wa Kikube district Amram Tumusime wabira ibembiro mukorogo kwijuka ekiro cya tare 6 aharubuka landing site omuri Kyangwari sub county omuri Kikube district. Ile cyari yote ugenda kuyonja. Leo sisi tunaenda sasa kwa choka nyinja nanyu muyonje. Lakini kama tunatoka hapa na ninyi mfanye. Muikale ni muyonja. Egwe kama mnaendelea. Lololi na naga kasasi no mugauta kanagao. Kama natupa kasasi rowe sema ata kasasi rowe. Abo mukome mu cyaro omu. Mugogote bibi moja. Mukome mu musaiji omu. Na bwana moja. Ni mukogana chama ne C1. Kama tena na chama ne C1. Ni mugabaito gwetu gokurana ati hanu amwaro akwikala hali kireni. Because all landing sites are basically known to be not doing well in terms of sanitation. So we said that we should concentrate here on this particular landing site for some cleanliness with two intentions. One intention to be cleaning, ensuring that there is cleanliness, and the second intention is to teach the community that actually they have to clean their environment. RDC Amram Tumusime hagizirengwe bintu nkebi bikamarwaho abecicweke kibakwatana sabakari bangu bayongera hamutindo gwe bibuyonjo na mnonga abakutura ha Lake Albert mukome no musaji ondi ya chairman ito twatugenzere inyo musigarege buri kiro ni mucyo hano ni mukirini ngaho habikirene aha ati nabataka bakabeba inekizibu omuringo ngogumwe Captain Andrew Naibare ori OC wa Kingfisher Development Area harjere yashobora ngo bari mbagezo kutayihururiye kuyonja ecekeki na mnonga aha mwarogu abo kugira ngo abantu bakutura hino mwarongo gumwe hawireho bwire bwinji batakwejumbira mbyo buyonjo. So na kwa hivyo leo mgeni yetu amekuja kutembelea na sisi UPDF na polisi na wengine wananchi ili tusafishe mazingira yetu kama tunakumbuka tarehe ngapi? Tarehe 6, si ndio? Abataka nabo bongiro muringo ngogumwe basi mamahe abo kubayamba kutahibi buyonjo mushweka nico chumwe weto kusanga umuntu enju nao aina sendi zokora to yaya public wetne mulimo anapata yeye iko vile na pesa mwenye najenga public lakini watemetoi corona hakuna musingale se point ya kabiri tusokombeka kateye tikamu bulyango 2 ngo mungonja kubaza na ba MP chokano usanga katakumara abo muhendo gwa abantu abayi gasha kwa gada saba abo Sky TV ya Genshonga.